Kani gade ke Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Da kajing temu banwara ya kajing terekam ke berhenti bat ke penyajan pedang kibor penyaj snong bat kinong snong. UMLA ke suara konstituensi bat tutas kain haka no pasingi jong kalai trek Urisau. Lalit peli ya ke office terekam jong rong bat snong kadong yau shelong ke bahak ke ilaka lai lingkot. Ya kan ya ke office terekam latai na kamang tingka ke bakot arlak sanpo ja tingka na ke skim SWRP jong ke MLA skim. Haka ni kesengi la pleru ia ke sanitary complex ni ke jaka bar pajba ke belasna hakrum jong ke office urang basnong na ke mang tingka jong ke Swachh Bharat Abhiyan haka jinglot ke bakot prapo hajar tingka ke balayo ling ba ke khat arsnong laj kro CNRD block bat ya kan ni ke jaka laj bar ple pajba da UMDC ke laj kro langkerdem constituency ubak Jan Singh Tinsong. Haka ni kanok pai sengi la sakhi lang ya kani ke jingpli kini ki artli kinong kanti jo kinong snong na kinong kitkam jo snong ilaka lai lingkot bakon thop yo sordar ba Alanson Shabong urang ba snong kadong yo shalong ba rengkat lendam urang ba snong kadong madan lengki nungluom ba Riverstone Majau u finance secretary kadong yo shalong ba pensai nongklau bat kiwi de kom kesen jam man pensa kamau ka kerteng jong menteri rang ba barem gejala ba Brington Buhai Lingdo hapok office jong rong ba snong la tansat ru ikador jong u ba bibiling do rengkat ki kentien jong u gi boong mod ya ka babha len ni ka badai bat kran ni ka basisha haswa jong ni ka jelang hameda risha nong klau parking lot la pelong ru ya ka jing ngap jar ka basimenen kum kadak jong ka jing ngulam seki bahi yang asam halor ka jing klat no ikong ferris ding do ibatre ya ka kamnas halat lingkot primary health center nudu usnam khat khandai spa andre pun reu hakabai la sakri keluat mensiam ya kinong snong amtang haka ilaka la lingkot hendrai wat hakisnong ba marjan ru kumjo.